Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ban khanglat ya kajing sapriang uknyang jingpang corona, hakani ke jelam Meghalaya, hakani kisngi bamenta, jan man la kasngi ke sarkar kelasong jelang, bat ki officer jungkit nat per, ban ya ther ya tai, halor kumno ban ya khon, na kajing yorong uni uknyang jingpang, syakani ke jelam Meghalaya. Dang haka arpulai terik mentau benai leber arhajar arpo, ke sarkar kelapan mi sakawai kajing perking, na kebenta kajing penbed, haka arpun reu terik mentau benai leber arhajar arpo. Haka jikran berkinong patai kubor usembut Menteri Rangba Kejela ubah Preston Tensong ulapan bena bah haka arpun reu terik mentau benai leber ka yaudo Shillong kan khang Henry ki yaudi jor bat dedo basipor lapan bej hajan Anjali Cinema Hall halat semen bat Hamadan dingpon ha nyau mer apar Shillong ka sarkar kelapan bej ru ban penpoi ki marbam sikidukan senong bat on omsha ya ki kali kamai nakawai ke district syakawai pan tang hasor Shillong Kajingya jungki kali jungki reusimen on perkheng kat kum ki number plate even and odd number. Ki office tray kam jungki nak sarkar kin play Henry ki nong tray ki dei ban wan tray tang laiphau na kasispa na kajing bun breu. Kajing pen baik pat na kabenta katarek arpusau arpusan arpunyo bat arpupra trek matau benail ber arhajar arpau ha East Castles district. Barok ki yo bat kidukan ki dei ban khanglon kumjo anamsha kamai ya barok ki jat kali kamai. Lamana banyalom hakanukunu kajaka palat ya kasangon. Ki kali kamai nakawai ke district syakawai pat on omsha banyat tang hanong ba Shillong ki kali jung kirushimen on perking ya kayat kat gum ki number plate even and odd number kata haka arpsau trek on sha tang ki bodon yo number plate odd number haka arpsan trek even number haka arpun reu trek odd number arpun yo trek even number arpupra trek odd number bat haka arp khandai trek even number kumjo haki office sarkar ki nong trek ki dei bandon tang laiphau na kasispa Kito kijing perkhing barok ki bala pulia syakman, kin amtrai kampat ya ki bor pahara, bat ki batrai hospital, ki farmasi, ki jaka sumar, ki nongtrai jo katnat kokot kakia, ya katnat MEECL, ya katnat PHE, katnat PWD, bat kiwe ki bayadai, bat kebenta ban penpoi ki marbam syaki senong kitau. Nungkong nakaliang jong ka government barok kawi, ngi penpau kajing sungu burom, ya ki pait ba jong jelam gala porok koi ki balaya cooperate ban ya trelang bat ka jing penmi jongi na kaliang ka sarkar ya ka oda hak wede ban ya le thma ya uni uknyang jing pang bakla ubala jia hak leng setlak jong ka perthei barok koi bat kham tam ya aingu yu blame unong bu unong thau ba ka ka ba haduk mentaka klimat ka banganga kren kalong bangin padon ka wiru ka case ban ong ba kidon ba sya test ka ban long positif na uniu khnang jingpang ba serkhe ubakta ya ka perti jongi baro ko wi tingis ngungu sumburom ki pai ba baro jong jela ki balaya cooperate lang batni kham tam ki bor balam ki bor snong ki bor thau ki sunjuk jong ki nong senchar snong ki seng balang ki baper baro mi penpau ke jing sungu ke jing sumbrom ba nadu menchisngi bangi ong bakan don ke lockdown ki corporate nang ta menin lu bro isni bangi ong ka don ka janata curfew ya kata ki corporate but hadu menak mentakasngi haka bangi ya don biang ka office ki pelong office de kabang ngingi kwa na kaliang ko sarkar hadin mingilai don ya kinyalang hapo kajing penia jong chief minister ngila sim su ya karai ngila sim su karai na kabenta kini kisni wan kawai ka mga sukwa ban batay hindi kalong ba kalong so crucial kadon kam hadu kata menta ya kani kata yo barok kuwi hadu kalai pui tori bangin pej ban penting na ba kani ka kenyang jingpang kan nom yolat ban rung hapo ka jela ka chuni te ki don ki rai jongi na kaliang sarkar ki bangim matsi pan kerpat biang si ki pai ba bro jong ka jela megala bakin sngo bahaban burom bat ban ya trelang bat ka bor penia jong sarkar na ka benta begin kiar ka bala ya ke jingwan jong uniuk sang jingpang ba sarkai
tinglarai ba nadu lasai kasni kabamut arpusau arpusantrik kan don biang ka lockdown kamut ban ong bangi impose da kanu section kum ka curfew tenrai kan ni kalong ka lockdown ka bangi kwa ban pensya sampai ba kalong ba ngin yakit kli marwe na kamenta ka jingbit ke jimbiang na kamenta ka jimha bat na kamenta ka jingsingan jong ke jela jong i parokoi kate nadu lasai kasni nadu sibit ngin pelong biang ni kan lockdown lasai bat lasisni nang ta arpun rotary ngin pelai bat ke jing pelai kelong na kamenta ba kin yelekit iki bam gidi kat ban biang na kamenta kat tu kan yesni namar bahaka arpo niyo arpo pra arpo kendai kerik ngindon biang ke lockdown bat kan ni ka bangila among pi kolong crucial ba ka don kamha na kamta ka jela mi klaya porokoi ba ngin pe la uta u kenyang jingpang u yo nen ban sut hapo ka jela mi klaya jong porokoi ti kata ka bang akwa ban pensyai ban kerpat ru yiki pai ma no song snong we ya ki me ki pa ya borok bakin skong ba ban ya trailang bat kan ni ka jing penbe na kaliang jong ka surkar te HKBD bat kini kibangin pelong ya ka lockdown na kwa ban itu epi ba nadu lasai kasni ki yodo kan kamlut berkoi ki yodo kan kam berkoi haduk bangin da pentip da kumoi pat tenrei ya ki yo ki bede bat ka jhur ki jeb ngilap penbek kerpang bahaka arnu trik ke bangin play ngin bu kerpang kayo kaban long le se hakiniki Anjali Point tang hadu Anjali Point kaban hafu kanika cantonment police bit house nang ta kabaar ban krit ya kayo jur kiyo dejing de syati salat smith bat kawe kabangi bu kalong ya kanika ma mandan ding pun kate syan nyomer bak itu kiba kinong dejing de kitu kiban de jur kiban de kino kijat jingtung kijat jur ba kin sange hakite kijaka kibana kali ko sarkar ni penbek kerpang bakin numwan seni selo bakan numdon ke jingya rush hapoka nongba jongi kenang ban kumang opi kum ka benda ban yada ya kadika kenyang jimpang ke jingya pit dan ke jing syar sepriang jong kadika kenyang jimpang nangta ka government offices hakini kesngi kan kamlut badru ha ka arpru trik ka bangila rai kalong ba kinong tre sorka kinwan maksimum balai 1% lada dai sispa kamut tang lai phumut kinwan ban tre ha ka arpru trik to kata kade kawe nangta kawe ka bangi kerpa kolong ba lakum nuru ni kerpada ba kajinya lumpat ba sanmut sijrong kin sung bahaban kiar kenang ba kumang oi pikan like kanu na kajing ia kan ke transmission jong uniu jimpang wat la dangi tip ba hadu mentampat don wat kawe ka kesu ba kila don ke balam infected tenrei ban yadai ta ni kerpat ba kanum don ka gathering palat ika sangut ka section 444 section 144 kan trekam half borok keleng jong ke jela meklea nangta susu ngi khangru ya kini ki inter district private transport kiban wan neki wipat ke district lani kiban late naga district is hasil sik wipat ya kaniru menta ngi close down kenang ba kumopi ban numbu haka jingma ya ki pai ba no so snong jong kawe pa we ki district nang ta ya kaneka ngi penbek ba ya kaneka transport movement ka jing penbek kalong ba kini ki private transport movement kan ya daki odd number ti ya kaneka order pinsayo na commissioner jong transport ngatrai la isu mentakat na kaliang jong transport batin batai bahkan palat ya ka arposan hadu lai 4% na ka total kabadon kekali hapo ka
Shillong mat hapo kami kelaya jung te kane ka order ka bangi ni pas mentakas ni kanum trekam ya ki security forces kenapa security forces ki medical teams ki badon duty nang ta ki pharmacies nang ta ki ni ki essential services ki balong mentakum ya ka kwet ka khia kum ya ka landing ka MECL nata kum ka PHC ya ka umbam kum di nata kum ka PWD ka bede bat ki kam let's say yo don ka landslide ka ni katai nanta ki police ki armed forces ki fire and emergency services nanta ka food and civil supply ka Shillong municipal board nanta ka telecom telegraph and IT services nata ki banks bat ki ATM kita ki dei ki ba like na kadika lockdown ka baka sarkar kala pembek terpang nanta susu kadon ka jingi pembek bat ki bank bat kini ki bat ka banking sector hakaba na kaliang joka bank ki kwa bandon ka restriction ka baki ki bu kolong ba nadu shipau biji hadu ar biji namar bakiru ki reduce ya kan ka manpower kibo shudu 30% but ngiru ni menjuri kani ba kani ka transaction kanum long shu ko manswa le kania shipau hadu arbaji man kaski shipau hadu arbaji mo nanta ka ba ar ba ka transaction hapoki bang lu kan long bet ba kin pek ya tang ya ka cash deposit but ka withdrawal cash deposit withdrawal nang ta ka ATM replacement nang ta ka government transaction nang ta ka remittances nang ta ka clearing of checks tika banga system par nga banga kerpang galong ya kinong song jong ke jela mi klaya jungi parok we bangin nam long panik ngimdei bandon ke jing shifting ngimdei bandon ke jing sngus ir da ka jing ya trelang apdeng sarkar bat ka jing trelang bat ki paj ba nong song bro ngakar min scam ladingnya lala banle yakin ki kendon ki bang nila isu ngakar min scam ba uni ukyang jingpang unung la banuan yuk jam hapo kejela mikla jing